Tingin tuwa na siya. Well, tuwa. But online eh. God online ngayon na. Well, kaksakin God. And we come back kaksakin God kepel singe. If in our own room, okay. Yung pel na kayo ako mo siya. Then just go in there and get Then we come back na kaksakin God, we met last Kosrae kepel singe. No lulap. Kaksakin God kimulash. They just go in and guess that kanila siya. Nabagat fast na met. Na met Kosrae, kat kulang malap kya asloman. Wow. Matigin na we come kaksakin God, fact, God bless you and your show loman. Pangan, Kosrae Online Ministry, pangan, wana kadakal mi kalinigar somna. Fashion kam tan wike, kadata ka nagpuklal Daniel. Tikin na ka. Likiyac me background chika, nakadata kam tak na lutu fale. Me akketeyac. Kuya na puksinga. Sapta singa luke. Na mange main wikat na akketeyac kay si akyok ma kataga ke devotional reading ke len na ke wange. Mantine ke me tosta kunokon nga na kayo wa rekle we from noche nakadeta ka lutut pa ke puklal Daniel. Friday 7 na ni kaya taksya fila sapta singa lungan pa itigina na Friday 7 pangan na Shenry kadeta ka a sermon lash ke team suguma Sramsram kinyak ke mantini ke tosta ke daily devotion ngan na tukun na sermon singan tigin tres kalata ka rala alunitawi this Sunday. But focus lash bange tigin na ka you get background overall may outline she get book like Daniel. Now with that we're gonna go break it down. The two file. Friday 7. Now tigin we got the shape session it korsma but that's fela book like Daniel. Pangan. Chil penataka somna ke revelation. Saptalong lo ke revelation. Pangan. Taka pena wiowos. Lewo. Te ay nga nga share nga. Okay, share. Namitla Srui, namna sige si kamenan. Lam share taka yok tiki na kayo like share live Kacl was a gepelching. Sin God. Well, nga share block ya bang na just go nga. Just go na namna. Nga. Kulo tigin. Ane, do you want to zoom? Do up it. Hello, Ane. Hello, cinta kemullah. Tuwa na jumbe damle mityo.
Kaksin gat kimulas kewa. Man bain goes na kewa mataka wikat yang kiltusingea. Kadakula ka din taka wiowos pacl misingea. Alule nataka inakketeyac buksilan met palasinga Daniel. Kadin kan kapsreng na ke buksinge fakkiga revelation. Kadin liela buklunga ko aninen. Na bangay mutawaek class kadam tawakin kain madak peel the layers kadin sumnake kadasak penak fashi makatda arapingana week nge nake kapingana len ke akketeyac kasi devotional readings nge tasak tanu ke Kacl kadinalena akekat nake mama takan kisang kata bukadin sum ikoye pe puksay ke pe palange sayan bena kasi gunokon ka devotional readings maash nge nagadak Safila ludilas ke gunokon na ke Friday sette kaya ke session che kaya nangamo 2025-40-15 bangan kos malang si somnian misinge katash ke 2025-40-16 katigyan ng bangan insang may reference tash ka din ito makatash kaya ngan pain ko was kaksakin kat ke molash pelang waya kaganda sila misiliban nang aso musibas ko nge kadin lipsela sa ngawiem tanin church ki masos pailan kata nakakat civil pe me fastnamet misiliban tuwan assume an bain kom nge nga shoot pala assume kain rela masilu level nge fa flok na ru Kaya kulong malap na siya tingin treskal. Maikek na siya nga kadash ke wiowos nga lu. Nangafat na pa wala nga angat mga palaking ke wiowos nga lu sumlang. Ingin na for the last 12 weeks katilikes lang ang prepare sermon ni Mekos. Na week nga prepare per sermon akon kos. Nandaga wiowos matlas ko siya. In fact, preach Kacl God. But the intensity nage audience on pukun bro ni kek na siya siya yo na pa nage mon live fung siya laksyon. Katin no kala na pa ke Kacl God. Katin dem ta ke Srambram man fail. O katin o kala akwa ki ke Kacl God. Katin tuku in fact Kacl God in pel na ko ke mol siya. Dispensation of grace siya magadasyang. Narang Srui kaksakin kat ke may kek na siya nga. Host long lagada win na mante kataka rela front load na ke week siya Sunday school ya katu siya ke mante likiyac iplu ko tolu we lesson we me introduction we context lan week na phone siya kataka likiyac ke mante Tuesday kataka first siya kunokon na ke Monday, Tuesday. Wednesday kataka na ke kunokon na ke Wednesday, Thursday. Na Thursday kataka rela paikaya kataka rela kunokon na ke Friday, Saturday. Na free up Friday, free up Saturday. Kadintaga me, kadintaga mtak li future events. Pang mas mayok siya meta. Kataka mtasano Faka Kacl gat nda sano flok lan lemo. Shete sung nga sapta akos. Fos singal doli na kasingal alkos. Utakyak lan Mwet lalvo misha ka mol. Ko son sapta singal akos. Fos siya na katolu. Chisha sa zomako in fakal lan in rooms in loms in papa tamal ele floko. Flok singan taga.
Pakat ntasano. Kasum peli ke siye koren sapta singal mekor. Fos lamngal china ke lamngal akor. Folok siya pa Sramsram kunyangan. Pakat ntasano. Nakatakarala kunokon ngan ke telitifosin mataka ke standard lesson commentary natat ngay. May we all finan Kosrae magrin almost 30 years na misenge. Kataka aramangan ke mantine ke tosto. La frete misenge. Ditu sette ino ilang silang kat katata katafel la puksinge tenel. Efo alle ena kadin Sramsram kun men metiga taka Sramsram kun book fakya ka revelation kadena na kadin la book tenel men Daniel, son, the beloved apostle son, ilustren na liye o yeshifan. Yok na yakit niya uljima, ito ka na sintlik na din kat nga. Kadata ka, tigin na ka likiyac outline singan. The Daniel revelation work end in end. You cannot speak of revelation without outlining what's in the book of Daniel. Weba na ipru. Kung di kan taga Sramsram kun pukla lipru, tena ita saptalong lit kors na fon ke puk liftikas. Na pangay shipper kat taga we met na kawa ko sa kadin siya may ita ko lem lefloko. Na kung di kan taga Sramsram kun kampe ka free association, Sramsram kun no yalan felan, ita kan nan ko mo kadin focus na ke malan kata. It doesn't work like that. Pakan men matal singa. Kadin siya kataligi malan fel. Na ito ka siya kayo siya kalam singan wana pukla Daniel. Daniel must sow into the foreign land. Ilo shela pe may lusin kang in akketeyac. We're gonna lower this to the lower level. The machine yok spell pa kadeta ka na tigin nan wishe overall. May background siya puk singa na litu fale kataga. Da ke sapta siya, falin ke sapta siya lu. Kan nagatli mo Friday 7 for the next 6 weeks. Kaya siya fila puksingan. Nakataga shift na ke puklan revelation. Sapta long luwas ke siya session me siya lu. Kan na week malam tolu katari ke. Malam sita for book revelation, malam tolu ke malam sita for ke puklan Daniel, malam tolu ke puklan revelation. Nakachiba taka ni ke Genesis taka ikwe ya sapta lam ngaul gangan. Kaya panang Friday settel dedicate na ke ikwe yan kastan God. Siya yan ben na makataga ke standard lesson commentary, Kacl. Daily devotion, mantini ka tasta, Friday sette, kataga dedicate na ke maikek na siya nga ke puklan God. Na Shenry, kataga wiko salu, rela sermon ngan mataga ke team, mafakyak yok ke mantini ka tasta ke Kacl lasan. Relas, mas Sramsram kun yok ngan. Week siya, ka Sramsram kun yok ke covenant lan God. Ulela lan God. Nakataga rela sermon siya ngan, wiko salu inatawila, close week singan she destroying again next week. This is the rhythm. Bang rhythm si magadash kang. Nagat week was fashion bang wikiyac singan lula bang len na kay wakat taka na ke me Kacl. Nangyan na kat content siya Kacl mante na ke tasta in free up Friday 7 ka din taka. Kal pukla Daniel. Kat fact mange na kay wa kusin proy ke. Kusin proy ka kadin taka na kashikat ukala. Kat ina kadin tui tesit pa around mas one in Japan. O kadin taka na ukala. Katikan mix. Nina na kadin te mix siya malan kat na ke malan fel. Malan fel at tikan siya mapay na shish. Pakat yung like pukla Daniel lang. Aro, with that being said, ngayon shu kaksakin kat ke may kekta na siya tigin tres kalingan. Kata ka usipa suko oana. Tigo non sukungan, kata ka niral lan proile. Ikas la pela na kata ko. Pa ikul kat ke me outline, me background ching. With that being said, kata flok niral tigin tres kal. Na kumkula malap ke. Tigin metinga usyoda nam na chikan aglen matlas nga wiko. Mwet. Marstala lakumus
tuwa na si was kay wape kulang malap tamtal pit kona ne martial arts kona kulang malap tamtal pit Thompson Elarche Alabama kulo Neshulari in Alaska tuwa na siyumpe tigin poli in Lana strong tuwa kaksakin kat kemolgo Alaska tamtal email ta Papa Uper das finen Seattle panasis kongan tuwa na si Wostewa Papa Michonetic Kona strong kulomalla na ne ane el tagay Seattle pe apangan met matagal likiyac pacl ni ke pelching atikin ngan wi ko magilen na met matagal punta ke background nan namnas finmay sas kum likiyac pe na share like Kosrae Online Ministry lo man pangen katagan wi ko was kay wa kay session si 85 one another tigin nga flow na pela na ke unan wi prayan pe kum man la Lumalap, meeting nga fast na meta. Anak ko sa aklenan, ki akketeyac ki screenan ngayon, Kosrae Online Ministry. Oyasin na makadak fast ki kiyasin ko labange. Takatangan ki Kosrae Online Ministry, in makat strictly, matake malankat. Amen. Pange, distinction sima asha. Inwangin mataka, convolutia, mixia. Tema lan kofa. Tema ke oye fuka mana ke artificial intelligence. Kakatena oye. Masinge katakain pakatshiki kadin. Katakain orala distinction siya kadin mataki makakastan kada akketeyac. Pange mission lasha. Mayen nga takake byproduct sima itawi ne Otate si pera should be flokyang. Yung ato ko try me. Let me still lipa ni luchak na namsing so na forla. Pange oya si ma kikiyak na si ka. Kingakom to ka na kimalan ka ata. Kadinte akfok kimalan ka ata. Pange ma si mata ka na si kmising iya. Akong fin mo tafong le fakla ka. Nakumwet ma limo la ka. Kiforsk nga lasi laki nga lakan na nga iya. Tipel si mit pangan. Naringin na pel na kayo mga kayo, kamunuk kayo ka nga flok examine my life. I should be examine. Na kesi pe masikyak na sik nga Ora, dan kiya ka tignistan niya, witalik tikal, eleksyon lo ang nakimangi. Met ki nga wi kasin ko la. Nang sinawal dalin wi katewi. Ay ngena elosakilin kumliki o yesima Peter el fale neke mo mit masa taklan pekenike na fata takote selje Peter el lulia mweta na mweta kail min sewo wosi nga kumin obedience ke malan kata floodgate of heaven and kain okwema blessings la na fakum malan kata el fakla le kalem makuluk mawo nakatfin kulacnsap singa shitela sapet te sikya gingen na metao but eventually it'll catch up on us nara kikadeta ka nakipuklal Daniel misingia katakain mutawaek peel the layers kibuksinga kada mutawaek na oku kunena ingin mayen ma-unfold na kumdi film singing and Israel and Iran na me kapsha mga na ki mapinasikyak finan America misingia matanfel line matanfel Democrats finan Los Angeles Democrat state sibangan Republican White House kanin mga katerik mga pabala siya kapsha na ki mga liye
mamatakan kishankata. Namin academia, these things are unfolding in our face. Nakikita Sramsram ko na Daniel, inakat lo kakat laman, pelsikat kan ki revelation of fakirata na. Fin pa COVID-19 na ka 2020, kat forsek kela ka is vaccine ngat lali ki pelsi may kaudis to mga safe ka yan nga ki famine nga mataka manakalimyak tari earthquake nga may nga likiyac ni wot la saro mo wot la communication na mungungam da crashin na Mwet na mga signs nga on course ki revelation singal dalo singalan course mas siya payakan fulfillen mo pangan metal elsa kuluklena may makia kiki nambasingen nakanda tagan shaman mga Mantin na shaman yak mga in the last 40 years kani kan life na pa nga kulacnsap singi si pa siya mga amda long kyo trala alula siya pa uy nga papla kime alula katari mo kat inin na passion sige mga taro kilutilas ki kastan gata na pasi sira kataka inkan Srela mga singi naki Kosrae Online Ministry in the mix ke katay na masaya Mwigat ken kastan kat pasang fukulye koteye mamatakain kishankata men kashaw vele mawangan le kastan kat an netuk mabatbat pangan masira kataka na yiningin katita ka kukusin da liikat wangan mamdala liikat ke wangan na pa makukusin liikat ke kataka as messenger of God then as payak pekat katukwe na mafakke medalong lalkot fasing lalkos kilongol Great Commission si banga som fakakastan kat na banen katen applicated passion sila sin ka fakakastan kat na wiowos mamasin shalkin kastan kat malakin kastan kat nga si fena na convicted na pala kastan kat kasya nga syun kaile nga syun na pa insi wumsing ikisipin kastan kat na ba nga encourage ko os met mawikatan fin kashe kung makatash ke share ganit prokloman mayen misingi anak usli misingi an alina fosek pel pas kato kanin mabespesikia na kadevas na met ke makatako kasi unsu konge in kashe ka tawin naklas ke madash ke na kadevas na met in kain alule wiowos praile nakadesum na kimalutut mas misingi na unsa ko nga maitaka sin matwias finanutwa ma recordia kilomalu la sama unsa ko nga finan kent nakmas wikat ke
Right, kat kulo malap nan si bakin ma me si bataga likiyac pacl ke belchinga tigin perletara tu walk lo kemo large kulo na sin kat ke nga kain wiowos misinge akketeyac kulo malap tigin perle akketeyac belchau loman kulo malap tamtail frontline kfs tu walk kaksakin kat kemo large na gaywa kulo malap bangan metu mataga wiowos mataga likiyac pacl star pian siya katakilin na wana kadakalan menget kat kulo malap ke koko wolan God focus nge taka tikin treskele lakketeyac ke Sramsram piang. We don't want to mix anything with God's words. Akollah God, malan God. Now, for the last 40 years, siya problem li experience ko na kaya nga matawi Kosrae yelimig or we na internship lang ke lutlut sipang pampayola Kacl guess na hindi na pwela kat mixi malan government na malan God. Pian na pa mas may nagaling siya. Afin trap mo pukla den with revelation in the kalle we see kalam siya na shish. Matas Kosrae ka din netala. Evin kat somni ki akwaklan ka da makay ok may elnya makay na pa ito ka na shish. Nakatli kasi ben pakot ng yoklan katli masikyakingin ako sa hangin na placing spang. Nara inakyokya masimatikin tres kalel faka Kosrae Online Ministry lowos ete miximalan fela na kemalan God. Matal singe pa consecrations set us apart for the work of God. Makain. Nara katsum kalnya ke malutut nga katlong magay na Genesis ni ke Revelation. Kataro or malan God magayin. Nakatito kay Jesus Christ magay nakadinala ako lang nagkaklansap siya nga na they compromise, they fashion, they ako klan fela, ako siya mataga Jesus crucified. Masi mapoli taga Sramsram kun mo paano nga mas mailketa ke fela siya nga. Jesus Christ crucified. Manelieta na bangan mas may taga usi mo mapatpat siya. So that's the focus. When focus lang kasi Kosrae Online Ministry sa pafaloklan lame. Now with that being said, kada usi tigin treskalan taga siakla pelching kadin fashionamit. Introduction siya taga likiyac kaya tigun price lang.
uklal si base spelling Srui kaksakin kat ke artlan mat na kay wane ke belching tigin treskal kada usut pala kon taga shekla kulo kaksakin kat kulo malap tigin Malap ngan kaksakin kat kemulas kewa main kus na kewa mataka wikat kilen misingya simayak shipeke taka lasha bakatin wigo spray naging pray nakmanas kung pray pen kumaswan pray pe cash kadin kain akeshay collectively ke mataka ma on your pressing issue nge kun pray lasha kade vashnimit na ke akketeyac ke pacl Daniel ke pelsinge kat nakmasak misa sinsiyesh tagani pray kat sweet le pashla yetan kat flat lash in fact laban Srui kaksak lash ke kat mol shun silen sasya kat papat marsin kashaw kulo malap ke lang silom na sesh kum sapay ma win kulo si fannan tumin da kala kailal bufena inekla na si Mwet inda ka na fela inka ni kiya si shikashak na ke maulasha akil da ka kometala kum sapay ma elenda ka misya ka shipesh Mweta siya kata kamay ngayon kan likiyac ke win kulo si fannan na tu Mwen kat Mweta kat chikan roing panagat kaksakin kum ke laksa fila mission lal inkan katangla makuluk na kay walan felsinge katangla kelyak inakkalem yelap kalum wangen ka oana kasingi kum de gie pe yoros mutlalal fungi kadinorek makun insang kol mo lasha insang moklorek malom fin felsinge Klo malap na siyong katpapa ke esika na siya kadin swide matayang na kemaswas pailom ke Kacl kaksakin kum ke Mwet wias na ke wama wikat kiltu senge elos pe mate wikat at prebe ke elos elosin kan syukkom mayin kom make fan na pakan siya mo na siya kadita la kafu pela dajakta katpapa nakmas ikas matanin siyan Mwet lash talik na tasha ungan kasas na room Elsa kulukla skin pushela talik na tasha unia kanaw stati penelan kenekla panakipelsinge pray lasha pensha kak Mwet wias na ke wamasak namta kipelin yokshala ka ashula kipelsinge kat na kay wandal creeve at different level kat papa panagat ng shesum kumin kain ikas matanin siyan Mwet lash na kewa kikain beloing ni tala Paing spesira kat in na kadin fungyang in lalal fungila paiwan kulo si fanan tum taga mi sa molyak Mwe nilos na kayo malalal fungi mutulle aspel si lo si ma kaksakin takakak naging kalyak inkan dokumang nuknukin wala na la soak na kasi pakanyang siya tek na sin matalal fungi pe in pel si ma likiyac rapture siya ingi elo siya talakya ka na Elijah ka inak nagisip kanyang kat kaksakin kum kat papa ki mas masalom daga leksyon na kayakat yok kesi desonika akor fasingal turun kesingal algos in akkelemila it is imminent likiyac makum fakki Kacl panang pray lasha kat alena mindful be innan ka kimet lash mamda kimanasla lalomono ka finne nursing home ka inkel silos kakatsifena ma siyak na ngal mano a for shuki na raberik mala nanak na swikat kat papa fin pa kumurik magin fok frere insang unwala metkun ifa ka o yelom ke technology msinge ke medical advancement in kufla ekat lal fungi pela kum katsi siya na faithful she wasn't getting kla kum check up and ki ka di finances Kosrae check kat lagi organic food ka herbs mafal ingan gashikat pe katlalal fungi na paila en nakiwam digiam itlom we kumakola pe itlom nakainin Allah kat pray pe ki pelsingi kat papa may nastalik natas kadetasin lom kelpos kat ngishe kumin nakmanas toto pena yorolos nakmanas isla pairlalos tiki mama kaprelosi
kat pray kelos the kipeli los mtain copper los in gan ora kano yelal Paul matsaplom ka finne Silas kelos te tu in wo yakin kaksakin kom lom in kelbos ka finne Paul si fena kel mtain kelbos in da sim in fakiki gospel maingin kay kat matalal fungila kat finne asmata ka intan keti makat lipusima upele na shish lela kat nariwan garas na room mayin kong fakta your yoke is easy akkalim na shish la wangin genek saye tan genek lo fan kipelsing kat wedo klebe kishbin unrest masikiak mising ifinen sum en si fan na sum fin fela Israel kat prana sumukat kung fakla elos na kewa makarangan en si suming Israel kumaw si be blessings na si agat pray beki oye masikiak misingi unrest nagi lokalok masikiak si skenen we vinen we naknas kasha mat kolashpe finen white house in gan rela decision wowo nagi kain oyenge moyen pakanden betalik na da sharke service mo lajape kind affected there's been rumors of war kamama tagain kishang kadingi kayewa Panagat ngeshesum discernment lom kat papa Paing nanak lieta nan mit kollasha yok finan White House United Nation Arab Nation European Nation ka finne FSM ka and shish kushai ako neni nagayan katashwi kat ngeshesum kat papa kalan lalmit metlom your nation ingan kol mo lasha dekina elos makun elos masufena shuk self glory la ingan aklenyak kat ngeshesum kat papa takumin kain in control ke mana kayo siya kadetala kumatayin command center lom inkain liye moving pieces ingi kayo kumin kain aki fall na kile makum ita mo fall na sishma ita kat kaksakin kom ako lang fast na mit kipel singin kaya kataya makum kashakat kikal nga yaklash makat praikin banang pe and makayo mat fatutulag kaya kataya lasha Katlal fungila may kas madanin siyan matlasha ay sungye yaralos milututain yokliki kat mouthpiece siyan alom makat faka ka laylain makumisyungyen kat ke kalangan madalom at eke mageta itetelash ken buen na tum Jesus Christ katlal fungike kat papatamash katinge no sinful was kinugtugin mayon lom sa pay katle. Amen. Namalap belan siyum lamistilipan an kain transition there namalap Well, kat kulo malap ke pro isla tikin treskal pro lan mit na kay wake pelsia when I like kalam for the last 40 years genek su ngi kek na sil tikin treskal lan daga kol kat we mit na kay wa pro mishing na fal ne ke na lemil floko kat incorporated daga and at individual level kumare lom human when a tenel ra pel tolun lenche mange daga sil pe Sramsram kunyak ke puksing tenel ngale ngan ke ikekla lan ma utaka naral tikin treskal ngal nanta ka sherry ma shesh mit Kosrae long kishin price ya el met ya tol yusom la el patatyang na ke fakyak na shin mo kidney lalatin na function opposite na pa na ke kishin price o ye my last kyang na ke ya tol yusom la mashi ka dash kyang mi nge ma na shaf la she pa ka dash kyang ikek lang hindi na pala ka atil buwela lila siya lay sinem point ma tagal ke malutut siya weak na phone siya kadin nila evidence for kya makatli mo ka atil buwela lay siya kadita for kya la in maslon Genesis long kos for singa la kos nga tolong tolu singa nakalam nila
Well, forget. Channels long long course. Pay Kacl well. Nga fat na pay na nga taga li tam na chiwe nga kulacnsap na ke kaya sila lem taga faka gas all the can lem. Marun God. Arang ay ngon ke o yesing. Kishin pro la lam ni na kayo mamay na kadin ala focus na ke. Mwet infulot na ke moli lashing. For the last 40 years nga fat na pay lang nga ikek na ngandi corner na kayo ke with leaders like ni ke o ya makadash ke machine for the last 40 years ke semester si mga mtawe we yeli me kos mga mtak try. Na ke o ya si mga taga ikek na siya ke Kosrae Online Ministry lowos mana shafla siya pang evin ka te porong umangin na alien na lalapit ko. Aro mana ka umak fashion nga kadin na proilan mat na kayo. Tatikin triskal len me len remain steady. Len de compromise when na mat kulacnsap makatli fail am singing. Mat ngayon siya ngin. Tal kinay naklin ya ke los ke party ke kaino ya pakanten. Te pam kul siya wias nga tikin triskal siya. El tol la pel line in pro, el tol la pel in som kanya ke mga lenta ka likiyac usye. Mapayam ka na lang God. Bro, ito ngon lang God. In way like a faka klaring. Amni para kat force na payam siya niya. When may nga som na mo din kwen, ito ka nan ka mo. Dali ito ka faka malang God. Mana ilya pang. Ilya na siya fletcher. Kati na napay for the next, starting today up till Jesus will follow. Bro, ngayon de tuwi. Na wana ka dakalim mitari. Kosrae Online Ministry taga wiowos met nakaiwa kosrae. Inoy lang silang God. Kat paus mga. Inoy lang silang God. Kung sila taga long kasi proy la tikin triskal nga wipa na proy lawosan kadin esmak na keflok lang God. Now, with that being said, nga usi me on so nga malan met we are finantaxis nga sige long kasi no me cash kang gas na inakas makinyagat kay sige mo silas nga kadina ko la long kasi me cash kang insang tafula proy sila tikin triskal pianga we proy lowos kan kayo kadines mo to koyang na dito gam tawak erol tikin okay background context lan booking. Kulong malap ke unsukuha, kulong malap ke proy siya ingin nagadaw siya la tikin triskal, umfakya, kumako na ingin na infast na met,
Kacl should pel. Kacl kat. Kacl kat. Fashion mit. Boy, kloke ons go kloke kasinak ko kaksakin kat ke background si mal chutlom si fian anganin kain som na ke may unene kasol si ora kulacnsap luman ne inka ni kesta na siyum kumin kain som dutut pacl. Nara ke kom aske dutut pacl dem singian. Ta ke kudak la kom ne Kosrae kom som intern finanwe ora internship luman. Som bene Israel usyaw luman Indian ka Sramsram kenge. Mali destiny silan na siyum nge kadel na bangon kum na. Dan sinamam for la kum fast na namit wangan tapal lum. Kumne na Mr. Liban man usya reference nge katram ke in the last 40 years. Shike som ne personal lowos finan Kosrae ang. Na shike way in the last 40 years. Lila Mwet kash ak mashala. Inekin matsropo ma sista secular chapla. Kom de kan serve two master. Kom de 2025. Ow. You cannot serve two master. Nara mutawaek na lang ifashin natin. Ito ka nga takaligian ko siya. Nga takaki 76 nga mta in touch ano na sin Mwet. Kebejing am daksraya Mwet si fun na basta utwa si. Basta si fun na sisla principal la som na fungyang na siya polalo. Na kumvindi 1 out of ikashima kumvindi na ki alan eventuals ngenda na mix ya singe kat convolute na po ay manong singe. Nara no wonder why ingin na lost land ko siya singe. Lost land na po yan ko siya singe. Fakuan ba kung di mo singe nge. Ye ang ngawul, siklig ang ngawul. Katalik fashla siya. Wangin le fakunan ko siya. If my people call in my name, repent from their sin. Ngayon tayo ka siya, long pray lalosan. Look chronicle it ko siya ngalakos. Allige siya pasta siyang fakato. Menchis kung tina. Pasta bensaman. A principle mate. The day, my Lord Paing, this is the secular chapel. Now, for the last 40 years, paano ngayon? Akin ko na yakyakla siya nga. Siya nga. Namin, bangay kata o iya mga taro. Kat really ke pacl mo. Kadin desira iklu ka. But anyways, kada fast na kit Daniel, man. This is real stuff we're doing. This is real stuff that we're doing here. Na masing man na siwos ana unsa ko makom usilan Mwet. We are Texas ngan me wonga na ro. Just come as you are. Just come as you are. Takana lem dalak yam dan lem Jesus Christ. La ngamit kuluksi. Nakmanas nasiki makuluklaka. Esta mo lak kima ngande should be rek makuluk. Kat Mwet kataw ko katagan perfect. Takadin referent kadin siyang sil. Nara nga fakin akkay kung lemsilipan Sramsram sila ki background singa mayen. Me ngalila kum to kalut-lut. Kum focus na kalutut luman. Kum te rekma, kum te akfosyikom. Nara nga nga tafan nga tima nga ngali nga wow. Man, I wish I could do that. Ang akay nara nga fin silela. Nakata fast bit ki ngat si mga task kaya ngayon. Yes, pingat akketeyac tayo kuno konti week ngayon. Pinask sinsiyak. Dali fin siyak mo na prayer line sa kukat rela pelsa. Nga siya kat kay wa matlasan.
akketeyac. Kadeta kamda ke bukal Daniel na nganusi na pebble electronic pebble na tasho ngamo ko windi wange me listing ke pebble na tasho ngamo losh nangan ke relain bogale abangan Genesis fani ke Revelation tashakta kadeta kanike bukal Daniel Paing asha wasi ke kat kan yung naklap Daniel puga ke pebble na tasho. Just by looking at it, I was thinking kat kan ngatang alila I shall long tolu. Ba shall long tolu. Then lying wala ko stone me ko stone lon ko stone lit kosh. Kaya atin singan. Me kosh Genesis ke Deuteronomy me kosh pangan. Asingal lo si patakongan. Joshua ne ke Esther na pusingal lit kosh te bangan na sope singalal kosh. Asingal ya longo siya longo luo ay siya longo tolu. Pangan ay was. Make us pukin masa, the make us pukin history, the make us pukin dalmet pa. So Sramsram kasi Ecclesiastes almost one. Na the make us pukin palafulat, ay siya Jeremiah yok siya Daniel. Na Otia, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Savnaya, Zechariah, Nikel, Malachi, singal luosip Al make us plus singal luo la singal lit course plus make us longo luo plus make us longo lit course plus singal luo to ngolya. Na Old Testament el book to ngolya. Ora I was singan ta kana siesta na Daniel ak bugak longo lit course. Na ban book sima de kain make el ke Old Testament. Na katala as gospel akos. Bugin orek masifan na met mauna ko met lalfungi book singa sak na ikek nem singe orek ma. Na leda singal tolulal Paula parum fashion ke Philemon na Hebrew James Peter John Jude Revelation fakkel bukin pala si fun na ke ulang sasya na 1 siya bukin rekma 21 leda long siya 1 bukin prophecy siya ba fakkel na bangan in a nutshell bukin ngolon ko skip pebble nata siya nara kadeta ka nagibuksiyak lungol itkosh ke pebble about Daniel Nanga lawin masimata ko kena pebble nata siya napatsum na ke mama me kat kalngiyak ke tago fakla puklal Daniel ta siyum na ke si pelma mat Israel ta matay yekay oklalap akketeyac sinsi toko siya Paing Machimas ta buksingi ilorek magin kata Sramsram katama arara mayak inakkeyac in balalal nakifintrak sila losla kadelefa estamet kol salalal singi asifil velonak kanasin metlal na ito ka nake la me buksingi aske as ipluo as ipyokluo ke buksingi Sramsram kel Daniel dasin Mwet mawela sumna intro aba ipsimeta yoknat kagi saptasimeta siya kisipin lalal fungi akosten lal na sinkat payanangelos katang lamit lokaloklalos Sramsram inge makipel tokosalan Babylon Persia lemifela na ipsyaklo na tako ke kata arma madanil da liye siya kalimia kipelin lemi pelin masalalan tokosai pes mutawaek kifel Babylon Maing ipalyak ke ikorilan met kolbeken siya ekatang lalan met lan God na kanun puk siya sapta siya sapta on ko siya slagin pa ipsimeta Sramsram kun nagel Daniel met Kawuk lal na ipsyak luong bakadam da kapsya puklal fakkiak Daniel itkor fasya Daniel sapta singalu fasya singal dolo na Sramsram kun kosrosalala lakos sip mugul suko anani suko
Simutak Paing in Kosrae na masafla singan pa pelsafla. Sapta singal lu. Nagasingal dolu. Na Sramsram gal Daniel Mwet Kawuk pa ito ki me. Yok na ito ki ipsimit nga. Kaya Sramsram gal Daniel lang. Ngayon Sramsram ne dari na lamistilipan na ito ko. Inkain me akon yela mga fak nga na usipe akketeyac kalim dikin na kita kalako. Kat Sramsram kanal Daniel mit. Ye alkos metal Ezekiel kel na me captive siya Nebuchadnezzar ang ila Daniel el dakta dikian Jerusalem na Babylon. Siya pa na Nebuchadnezzar. Nakalimia ka Daniel sapta siya for sakos mo, he was young, intelligent, and skillful in wisdom. Fakla, elo siya siya lengi ininain Mwet na asko, lalmet Mwet, Paing rekma, lalkong, wangin ma kuluk kemanolos. Talos fa falling kulacnsap in kalantoko siya. Makunel aspanas inutelos siyang in kain read assume kikas Babylonia. Daniel el siyasin Mwet sesya mamwet makade lang fakla mo el Mwet wosi. Nara pel tolu Sramsram kunyak o yasing Daniel ya fasongol tolu fakla. Kikum ta mutawaek in kaivesin God il tatapukum ilang sikum. Daniel was greatly beloved by the Lord. Pabak nga ilang sikum na pangatakain fakot tup lalki kaifilome. Loang na kimanga fakingi. E nga fa akketeyac armase. Pel tolu si pang aklusel fakla Israel na fon ganausla masaplom. Et die langs je lang makum fak. Katorek makuluk line kom, panan kom esi masil nga na fesh, masim lain masaplan Moses, met kulacnsap. Na me masyak tolu edaga mo olem purang ikat, olem nanakmanas na siyesh, olem long prailash, kashikat. Komintia patle, namwet na kayo nitala kumkat, Sidisenge Mwetinge malum. Na kesom na kesho singe udakla Daniela ashmet tolu. Idakyang Babylonian name. Ine tolu lalo Shadrach, Meshach, Abednego. Na kas singe Daniel kalme pa Kacl nananka. God is church. Puksima Sramsram genge el Sramsram na yokke Gassima del bangon apocalypse. Na Old Testament pangan puksima kalmen apocalypse nga pa kum unveiling of the secret purpose of God. Kung matawakin ikes la malukme kisbelan kata. Nara finbatan pa ke Old Testament ke dan mo pugin apocalypse nga na ke New Testament ko si dadaran ba revelation. Fakyak. Na mama itakyang na sil Daniel nga itakyang gikas nga it's mainly by visions. Bakit may langas ang gikas lasya mo arama. Nakas nga vision ko arama el orek maganyak peltol ng lu ke buksilal Daniel nga. Na central truth chima ashke masinge pa el chima flatten na lefataka ruling kingdom lan meta tokosay lan meta na fakketen elakos fasingalit kos mo paingi malubufen lieten esma ka utela kimaingi lela medin en nakewa ni tala ashkalan God flatlen na fin tokosay nakewa lan meta el kain isyalos siyang nasin katay na Mwet. My lungs isyalos siyang nasin.
finne Mwet mapulesha yakometa. Fakpe mo, efa likiyac likin maston Mweta, kung famatain maston ko solem na ko, kelusen yait kosh, kung famang uma, oana sa ko ox, mutulin ni meo, yen ko me, aksuksuk yake aun fungo. Tukun mainge, kung fakla, paekat falatina, ilanan ka toko siya na kay walan Mweta. Kain sang toko siya na sin, katena Mwet ilang si sang na si. Masingay ito kain Sramsram kun, central truth sige, buksingay na kalemye, that the most I rule in the kingdom of man, and give it to whomever he will. Na, kat papa, il sang na sin, o na siye. Kain sang toko siya na sin, katena Mwet ilang si sang na si. In this case, il sang na si toko siya, Nebuchadnezzar. Napa akketeyac ki tänilakos on mekos ngayon. Kelusen ye ikos kome famong ma oana sko ox. Tulin ni meo yen kome aksuksuk ye ki aun fungo. Tänilakos tolngo luofak bele. Fallisek yak likin maston Mweta. Kome matain maston kusolemnak. Mungo ma oana sko ox kelusen ye ikos. Tukun pelsen. Kome akollah la payash kolan katfletlena. Fin toko siya na kay walan Mweta. Kain sang toko siya na sin katena Mwet ilang si sang na siya. Nara central truth siya mga akketeyac. Papen akketeyac na siya Ezekiel si mga Sramsram kun. Kaya ka algos metagal Daniel nga Papen nangan central teams kumas tagal ke pacl dal sumpa na ke Srui. Na central team singe katfindi kapa singit pa, they shall know that I'm Jehovah. Pangakas si mga fact mo, itaklaliki Bible ko siya nata siya, Jehovah singe. They shall know that I am Jehovah. Nakatsum na structure lang book singe. Akketeyac kim mutawaek yela, sapta sinakiyon ko siya, Sramsram ke history, Sramsram mata. Na nage prophecy taga ke itkos nge singa losing na nage history ko historical section singa reveals God's plan to Daniel, and all of that plan speak of the immediate future and actually took place. Nara ke pel sima tay dakyang na sil Daniel mange ta Sramsram kunjang pel si likiyac petari. Tarak ta nage saptaon kos nge el tal de history makayena o del mama ta likiyac ke pelsima akketeyac ke sumlal Daniel ma na in the near distant future lalo siya mange fulfilliyaki. Nakatfinlita na sapta tolu el Sramsram kun na ke me ta sisiyang taligi prutolu nga na ke fiery furnace el pacl en Israel nake furnace nake tribulation. Tribulation chenga taga lemi sili panataga pe we Sramsram kun na sapta luo Nebuchadnezzar may lala na mange mutawaek fale history yet it looks to the end of the time of the Gentiles. Etaka nake pel sima ikekla na sin ma Gentiles nge na pie me sima ikekla na silos ngen. Na pataka nagisapta ikos fale nagisingaluo prophetic section banga na nain Sramsram kun pala ke events ke ma evataka likiyac ke end time. Pieng nga Sramsram kun la pacl Daniel ke Old Testament el bugin Apocalypse mama unveil ki mama lukme ke shipelan kata ekekla. The Daniel Revelation eninain kadali na fully understand la mefakya na Daniel oye person son pasamos la Revelation na el delta kainin na kadel me lang simetlung
na isang fishin na sila kewa na fishin may takyang na sila Daniel nga itakyang ki pelin shroman da Babylon na li anen ate singa pa ki Old Testament na Daniel kitasum na ki captivity ka shrovin and Babylon whereas John kil sum na ki island of Patmos na may takyang na sila Revelation nga nara pellimekor Sramsram kunjak na ki palang fin pa Revelation sapta si fastol fakla il sewo maturity puksenge elosya longasin balenge akos masimlen puksenge ta apkaran me pel likiyac maingin na kewa fakyak long lu fasit kor fakla tsel fak kosin long ngai sana taka in sewo elosya kos kasin puksenge se faka ke masikiyac in belinge ke mae fata katok fakyak long lu fasngol fak mo el fak na sik nimet luk may kasin balen puksenge mo en apkran me pelen sikiyak maingin na kewa na fakyak long lu fasngol kor fakla safla ye nga John nga fakkasin bulilak insinsin kaken na lowos na kewa siya long kasin balen puksenge katena met finlais la kasinge kadele felais la may kai na sil ke may lokalok na kewa makalamiyakin puksenge fakyak long lus ngalyafak katena met fin isla katena maliki kasin balen puksenge kadele fa isla lakalin main sewo malakalamiyan puksenge faitak la iplalke fako kesaklan mol oye pe Anselin City matal. Nara ke Sramsram kunjak la Daniel el met palace na patsi sel fakkel ki metolong lakor fasngel mekos mo mesngay yaklalapsi elaya pe akkelemyang elakkelemyang kos falie me sngay yaklalap mamet pala Daniel el ta fakke Maşallah singi eva likiyac inen matal o. Elserit kasingi lelan etakalme na pacl yakadin kain şikik kapsa Daniel saptas ngalu fasalkos na kaya men papanak kalemiyak ke puklum se ke Revelation limekors saptan mekors fasina gate kora kalmen faxinge pa mama akademia ke puklal Daniela Syria ke puklal Daniela pa on Syria ke Revelation mekor fasina gel mekors nge na vingat sum na ke Daniel singa luo alkos na ke ya me on Syria ke fakke ke mekor fasina gel mekorsan na fakla ke Daniel sapta singa luo fasalkos nge ya ngallong mal fakka Nangatia na kalem ke. Nangasiak si lem si efaka saflaye. Na el fak Daniel enna kumin sominge moin kasinge fa wukunyak la oana en lukme neke pel saflao. Nakat finesom nake kalman ke gekla ke fakyak saptal me or fasingel me kors. Shamkam ke sipuk lum elamsako. Wafakoinge. Ngali sipuk lum ke lepo layotsin elsefintron afla ke simluk ele asilia ke silit kors. Ngali silbufen kale na fakki poshalalap. Sefalin kanaus ta silinge egesta buklum senge. Awangan sin kasrao kafin fela kaye fela. Seka ni gesta buklum se elimonle. Ngatang malalap mayin wangan siye kono likiyac sefalin gesta buklum se kalimonle. Nasisin med elder of ak nasik nimitang liye
Leon ko ke shuflal chuta. Siya ke fulindalik na David. El katangla. El kan kanaus da sidit korske. Eges da buksye. So what was hidden from the eyes of Daniel is open to view in Revelation. Nara, ginakat kan fasnamet ke saptaluo nakat kapsan ke saptait kosh. Saptaluo da kata Sramsram kun na ke may masilal Nebuchadnezzar. Ama aramasi da kyang nasil Daniel ke saptait kosh. Narakadil sang nasil Nebuchadnezzar may masil ma outline ye future history ke masibang world power ke ko maeta ko ke kai sim don fel na pata ko ke kada sang mo sing na sil saptait ko sing yeit ko yeun ngol do ko na paita kyang arma sing vision sing na sil siya Daniel siya kepe mas tafak mo may sing kung hindi ka Daniel saptait ko first na may liunga ta kayo na Sramsram ke world power. Saptaluo, saptait kosh. Ke saptait kosh first si Daniel ilakataye aramalal. Aramalal Daniel ke kosulalap akosh. Inyesi met ke Belshazzar el tokoshalan en Babylonia. Ngata aramay masi. Eliesi arama ke fungse. Ngata samasta kanun mo masi. Paing mga samasta ke mga liye infungsiya. Nakatfinan ka na ke may masila Nebuchadnezzar nga katsumnis setting kaya kadili ka Daniel saptalu fasin na katol nga ulan. Naki may masila Daniel nga katsumni ke saptait ko hindi. Kaya may maluungan katsum na ke katefin sum na ke interpretation kayan katesum na ke Daniel saptalu fastol nga lon kosh kaya nga limekosh. Akatefin sum na ke may masila Daniel nga lash ke Daniel it kosh was singal mi kosh ke lon kosh. Na kaya wana result an ito ko akketeyac kalmiyan na ke world power nga. Namasing pa kaya chike ka din compare ye may ka images may dakyang na silos nga. Nebuchadnezzar akketeyac la elian an image Daniel el vision ke kosroga peace akosh ke Daniel saptalu fastol ngol sien ke tol ngol mekosh akketeyac ma etako ke Daniel it kosh fasin ke longol it kosh akketeyac the saint shall take the kingdom forever nara ke iplal Nebuchadnezzar elie me masi insifesi nga call ba sang me akollah na call singa akketeyac na ke en Babylon akelia na ke fishin silal Daniel leon sa kubali Daniel ikot fasakosh na ke si makol Babylon singa me mutawaek na ke kalmiyen may masige call singa Daniel fastol ng lalkuran ba akketeyac yan na naki me press na baulan parsam ke fastol ng liatol ng luo silver lilal Daniel elia persico wasimekos and Medo Persia pamutawaek na gangan na dati natin naki belly kataya na press pa Daniel lian a leopard sugo ba Daniel lian Nebuchadnezzar li press a leopard singe Daniel lian and Chris pa Sramsram gunyak nge naki niye ka naki fasan niye legs and feet
iron pa me aklin ye anake dila danila kosos ko baldi ke ngay diverse piece ko en room ba Sramsram kunyak nge na nagitos mas ngeul kufsingaul ke niya pasangal sin ke angal luo o danile liye na ke me kwesngeul aske fasit kos longul ke sapta itkos nara akademiyakla all Roman Empire pa me kufunne singaul ngaen setaneli liye mo kwesngeul ngaen all Roman Empire pa aklenyaki mo pangan kalmeye na mo lulap singe Christ Nebuchadnezzar liye aske faston ngula koston ngul me ko sang ngalu ke Daniel saptaluo ake saptait kos ataka ke faston ngulu ngan pasanam kende ke persumla nara aksafian taka ke Daniel liela Pejima yochingan taka te fukulya masingen no na mo finals ko askpa ke Daniel lu faston ngul me ko shan na kingdom sa singan millennium si bangan o Daniel liemo everlasting kingdom si na mange symbolizes four kingdoms na images nga dako kikainin o iya mga akketeyac nara akademiyak na ke yotshima dako kanaus langan but Jesus the King the millennial kingdom of our Lord Jesus the King pa Sramsram kunyak ngan na pa akademiyak ke Sam siwok singal alkor fastong luon galong tol fak mo yotshisa met masya elosisla sikyak ta Paing yotshima yokshibe met mainge malem kadelara fakalapan wo ye ke katliye nakatwin compare faksi ke Sam sa gonge siwok singal alkor galong stansa longol luon galong dolu katsom nike luk longol fasingal ikor ngisngal alkor shefakla Chisel ngeten solo siya fak piak kalmen mas singi yot siya Mwet masao nan gama wangan shibe sisla payok shibe o meta katena Mwet siya patatyang na fin yot siyan efa masal salo manok na ke ipshishik yot siya fin patati na fin siya Mwet efa mukutkuti oana kutkuda nakalman pa lugal ko tiye Sam sivok singalal kos Sramsram kun na yot siya Mwet masya elosisla la sikyak ta Paing yot siya mayok shibe met kalman pa chisya sel akademya na sin leaders na nukewa matelalal fungi la masima rejection si lalos na sin Misaya mga na prophesy siya akademya ke scriptures na mga me akademya na ke lapange o yasima ilustara in reject ye me yot siya mafal na yot siya pakanausla mashallah sima akademya ke mashallah sima call image sima King Nebuchadnezzar ilorela pacl ke Daniel sapta tolu inka nakkalemyela el Sramsram kunyak ngan the King Nebuchadnezzar erects a coal image to perpetuate himself nakalman pa special orela mashallah singena coal image singena el ke mweta nakfalatyan nabasikyak ta na taligi prutolunge ildalte otela deninte wiak falatyan na para Srui dal sisiyang dal nage furnishingen tasak ta Kacl furnishingen in wangen mamataka in kain rela ilya na silos
Na Daniel tolu longol mekar fakla na elsifil siyak e for komeda kospanga li for inese ingo. Il dal na kapur e wangen la akollah mail dal. Wangen na akollah mo il dal fol e Mwet siyak akosingo oana laman de bufensi. Ipus ngal si fastongol tolun ke tolun lakos. Fakla Mwet kol malalmet medin maston Mweta fa sang etek lalos in gasha Mwet pespes. Darjak ke pel na fototo, kata silo se fa mise ke meun. E kata fa sisyak, e kata fa posla malalos. E doklelos na in prison. Ke pel ma en waking eurek. E fa asketin gasha na sin Mwetlan God. Finne kata Mweta wolelos le ke nashipen elos syuk main wuna selos. Nara akketeyac through faith we were saved by faith. Pasikyak na sin dali tolu masisiyang ke furnace singe asaftlaya na asaka akoshi. Na kimasi masikyak ke sisiyang elos ta wangen masikyak talda na full lang Petse singe ta kana si kumla lalain fur siba emas sisiyang kat na ke mate fashken gene klan kata. Ta pange masikyak na sin remnants ka elos malalal fungi. Oana ki akketeyac Daniel Ashla lo molela Kawuk tolu lalnge. Na panangara Pitse singe ta kain akketeyac na ke lalan fur singe na ke furnace singe. E mesikyak fin sisiyang wiowos na ke ete na folla. Na uskat minige Daniel saptakos man overfuse bang na akketeyac aspe mo sila Nebuchadnezzar siya. Mo singe sanam ke anain saklap suko na papanga sipel ma elenina simuetain me akketeyac interpret the dream. Inka akketeyac na ke Kacl akketeyac na sil Daniel. Akketeyac na sil Daniel ke mo singe akketeyac akos fosingal yan na ke longulalkos. Na fakla the king was stricken with madness for 7 years. Na yeit ko shema akketeyac na ke masikyak na silinga akketeyac na ke yeit ko na ke tribulation. Na the stump was spare and after 7 years sprouted. Ingen akketeyac na ke Mwet the Gentile nation whose knee shall bow and they shall seek out the Lord. Na in akketeyac fela sima katashkenge na wipe o yena kayo mga Gentiles sa ashkeo. Ildal siya kitalin orain kaniklalo sa in the lemfin in kaniklan Mwetlan kata. Na kita ka ki fosak singa lemekos aklong tolu kitanilakos. Takay na akketeyac Mwet Gentiles nge dali makaskien telos in siya kasha sinkat. Napafakla e fulia shuen saksen yuna in foko e losen ni kimelo loreklage osha iron e bronze fulia no na kima inimeo na leila on fungain shokshugun yamet singe e leila elan matain maston kusulem nako e sak inimeo kulan Mwet Gentiles na kayo mapangon mo wangen masikyak na sil dal ki o yemalos fashke din geniklan kata. Their knee shall bow and they shall seek out the Lord. Nakita ko slungol tolo si mga akketeyac fakla kitoko sa shek na intain maingi the buffen siya ito in kasami fak pakye saksakuan
ekanausla. Tajakta fulie shuayanin oana. Loseni ke si melol marik lagi o shairon. Pranse fulien on ke main meo. Lela on fungain shukshugun yamet chingi. Elelelan matanan martin kushulim nako ke yeit kosh. Kaditala saflayen toko shasingi pange maisikiak nasi. Kalnabut neser. Tanagimet chentail, they will seek out the Lord. Now, Rick Masingal Migor for Singalakos Niskalakos Sramsram Nagela. Simon Eldafanak Kateya na Shishlaman Nanaklan God. Nasin met Paing na. Kelis na katasilos tayo, sin met lal. Kastan met pala, arulena kayan naksingi. Ona ki mas la fak. LEUM GOD el fak. Tukun maingi. Ngay fasifil foloko. Esifil tuloko naktoko siya lal David. Nga fasifil masayla en mamasala kaya. Erotain ko na meta. Oinge. Mwet na kayo fa taga na Europe. Mwet Paing na kayo. Siya nga panglulos. Talosin mwetlak. Paing malim el fak. Siya kilim yung maingi in belalusumla. Na uskat meniki. Overview ke Daniel. Zaptal megos in fact la. Me. Pangipelsi ma. Edel mata. Munguwa mo. Bausim dak simus pisin kaya. Sramsram kun na sin toko siya. Tiksin grand sinat toko siya ngayon mo. Len lala. Makia gitari. Na Daniel zaptawan gosh. Sramsram kun na ki. Daniel el sisiyang na ki. Me. Lavin leon siya. Na toko. Kiwan masikiyak na siya. Kishpin kadel delivered him. Na promotion siya sikiyak na siya. Akketeyac ke fastongon gosh kilong lal gosh. Na Daniel itkosh pang akketeyac mo. Kat compare itkosh luon ke masifan na. Na Daniel alkosh el tako. When saptas nga lupa kenge. El tako inakketeyac. Details ma akketeyac ke. Kingdom aklu. Kingdom aktolu. Siya pa Medo Persia. Greece. Na Daniel alkosh. Singe el mutawaek in Sramsram kun na ke 70 weeks. Pae taka yok ke Sramsram ke sapta. Siyak yange. Pange siye mama. Etaka in mutawaek Sramsram kun yak na ke revelation. This is one of the towering chapter in the Bible. Na ke fwasak longol siye ke sapta ya. Petse singa taka ke Lubuf and Gabriel. El takain sang define revelation na sil Daniel. El takain ni kesta na sil Daniel. Fakke Daniel saptaya. Pasungod siya mo. King Aproya. Gabriel siya nga taliyepain. Armasi. Meta. El sokma etawiyin. Mga tatuwe. Pel sil sunya ingi. Pelinurek kiseni ko. Na. Ora, mtawa ki kekla. Na sil Daniel. Ke Daniel saptaya. Fastong ulakos. Revelation siya nga. Wikit nga ulsi. Wikit nga ulsi nga. Pakanta Sramsram kun mo. 70 times 7. Ilorela ye. Ang fuya nga ul. Na Daniel. Ye fastong ulakos nga long itkos fakla. Itkos palit nga ul ye. Palusyan pel si makadil. Akye mo. Efa aksikosyo kiyak metlom. Siti masal se, matal se, diki makuluk, mafokfoko. Makuluk efa, talayakle, nanan kasiwas efa, akwa ki mabatbat. Tarma se efa kasin bala se, infa akpayeyak. Tembal matal se infa sifil, kisayakle. Isamye maingi, kalemke. Liki pel siya sapkun yakin si film masayak Jerusalem. Enegel siya moswayak leta ka. Yeit kos pelit kos pa. Efa somla. En Jerusalem efa si film masayak le.
Nayosin gane kwe Kacl na langoyen city city se fa oana nuke it gospel ongo luosomla. Tasakta in pel singe eva pos na melokalo. Ki safla pelse naile mosfuyak leinge eva enbo ki ke wangen metal. City se etembal eva kanau shaklasin met meun lan met kol nakka se uchak meuni aswokye. Pel safla se eva ta oana si shonot usi meun kanau stenche kadel akollah. Metlem se eva orasi wulela nakka sin met pespes ke ye itkosh. Kitafo ye itkosh inge somlao eleva kutung ye kise emesang indesifilorek. Moyak sangeng naupe vamo Filipin en fulat kitembolo. Na ewana wenekina metsima filiyak filiyeo elsun shafla sima kadelakula nasil. Nara mange kadin kandiye yokshibeo yeo mayen chermaya longolme got fasingal sin kesingal luo will if tikas longolon got fastongol dolun getongol akos akkelemye yokshbeyen faximatagake wikit ngeul singe kait kos pelit kos singe ketenil sapta ye fastongol ko longolakos ke longolit ko shimaritie. Ahora chermaya faka oinge ke sapta longolme got fasingal sin kesingal luo fel sing in the phone if I'm masal lana. Simelut and we accenting and maton felatalani if a kulacnsap Kacl and Babylon ke yeit ngeul. Tukun pel singing afa kai and Babylon at Kacl like is binorek makuluk lalos. Ngafa kanaos ta maton fel se evlien an masal lanito. Nakiliftikas longolon gotongol dolun getongol la fakla. Ngafa usi meun na wiowos eliskawos elik na matan fel saye. En si was eva wengen le Mwet fe si de lowos fe na masala na fel se fa engan kenye ak itkos nukewa mong la kelusian bel wengen met mutawaek. Mayen ko so matayin felan met lokalok lowos. Nara naki week me itngaul singe siya kailik na deficient dolu na deficient dolu singe we mga si parenthesis na parenthesis singe il dakana inslagun the church is simata uninfluent me wikit ngaul singe na kate akalimitin ke katshuna takat finsom na ketenil sapta ye vostongol do lemekor fakla samye mainge kalem ke digi pelsi sapkun yakin si film masaya kek Jerusalem negel se mosfoyakle etako yeit kos pelit kos eva somla en Jerusalem eva si film masayakle na orsin gane kwe Kacl na langoyen city city se eva oana nuke it gospel ongo luosomla tajakta in pel singe eva posna melokalok. Na nuke Daniel yalongolit ko singe 7 weeks singe 49 years began at the commandment to restore and rebuild Jerusalem. Akketeyac ke extra siye sapta si extra sapta on gosh Nehemiah sapta lu. Na mangane kalem ke puklal extra me Nehemiah an 7 weeks kalmian pa 49 years siba equivalent silang 7 weeks singen il mutawaek ke sima me commandments ngayon mama masap ngayon
akkelemil mailos mutawaek in civil beloang nuke na should be wolacna in Messiah and Jerusalem. Na deficiency akluan, deficiency metabangan, weak it nga ulse pa ngakkelemingen. Kakketeyac saptaya vastongol itkos. Deficiency aklual ke me ongoluo na kung multiply agate kos, we ongoluo na etarela ye ang fuko tolngol akos, kalme pal mutawaek kiyac, tolfuko yangal onkos before Christ, na takone ke yak tolngol alkos after the death of Christ, na kalmean pa as cut off si. Cut off si ngayon pa me crucified, pacl ke Messiah was cut off, crucified, pacl longolon contract mo. Gesafla pelche, na elche mospoyak laingi efa enwa kikiwangan matal. City se, temple efa kanaw siyaklasin Mwe unlan si Mwet kol na ko, siya utyak meuni aswokye. Pelsafla se efa tako, oana si sonod, us meun ekana usten siya Kacl akollah. Nakalme pa week 7 week siya set apart. Tajaktain mashlon week akon ngolya. It ngaul siya as interlude siya na nas pause. Napa parenthesis siya da kayo nakalimye naka church age siya. Na the current fullness of Gentiles met pagan siya ilta kalimye kiliptikas ng dolo. Kat fini nagatenil saptaya first ng ulit kos ke in maston week na mo covenant siya masyala ke sipin antichrist finan Israel pa kalimya ketenil saptaya first ng ulit kos fak mo Metlem se efara siwulela nakana sin met pespes ke yeit kos ke tafo yeit kos inge kalman tafo yeit kos inge patolut yatolu tafo. Esomlao, ele fakotong ye kise, emwesangin tiye si Vilorek. Mayaksangeng na upefa, ma Philippine and Filet Ketembolo. Na oana, wenike, na mwetsi ma Filio, elsun shafla si Kacl akollah na sil. So the last 7 years period is tribulation. Now, the divided into 3.5 years period, makalim ke scripture, battery and a half sing kalme 42 months, 1,260 days. Mafakla, 1,260 days. Nakalme pa at the end of all the 70 weeks after the tribulation, Christ will literally return. Nara the 70th week singe pamut kayak na kita tribulation tarak ta son na tako. It is coming soon. Pataka akademia kesi destoniga akos fasingal dolu na kesingal alkosan. Na me finkatli na kedestoniga stakluk akos singe fasingal dolu na kesingal alkos finkate niya na kemavakya fakoinge matlalal fungi wiyash katlang si lowos masi medel shamang kunta kalan lemo fakla matlalal fungi wiyash katlang si lowos neta mapay kelo siya misyatari ta lowos fati asyo rana lo siya wangan finshakla katlalal fungi la chisa sil taga misya si fil maulyak oingi katlalal fungi la Mwet lalal fungin chisa skelos misya Kacl efay selos na yorol.
makatuti na siyo singe masin lemme. Katsasak na mulkilensi lemmelet tako. Evatie sommettakelo shamise. Afa osje pasala lap. Oepe pusen de boeven verletnena. En pusen me ukuk lankat. Na lemsi vena. Efa oetu in kasaume. En metsela lalfung in Christ. Kelos mise. Famolyak met. Na katse molin pelse. Fa los utjak na in pakanyenga. Inosyo na sin lem yenenyenga. Oingi kat famatayurin lem mapatpat. Kemaingi kosin akkayesi sin siye kikasingi. Na pangan me si testonika ko singal tolusima kat na Sramsram kin pa akketeyac ki 70 at the end of all the 70 weeks after the tribulation Christ will literally return. Na visual sima ngasken akketeyac meta ma Sramsram ki climax ke Israel machu singe dispensation singe plan pelsi ma Sramsram kunjak nge wikit ko singe kalman pa ye angalya stakluk wikit ko singe pa ye ang fuko yangaul na naki wikon ngo luo si mga ridipia nga ilta kail so layla me ye ang fuko tol ngo lakos na kalme pan pesi masvida masaya kan Jerusalem neke na miselan lema na pa Sramsram kunjak nake angalya plus ang fuko tol ngo akos singe ilorela ang fuko alngal tolu na convincil pe edit ko sinake na rela ang fuko yanga ulsi na nake masima akketeyac ke pelsinge mystery si ma itakyang na sil Paul nga tena itakyang na sin pacl mystery si ngan pa church si ma Paul iltakamtak masai intafuela kulacnsap si ma lemelsang na sin tamalutude na pa Paul iltakan kipetse na naki week singe equal 7 years singe pa divide ya kinakitolu tafo na tolu tafo si akketeyac na fa me event second event of Christ ko na pangmasi matakay na akketeyac na ki vision si ke glory of God ma akketeyac mystery si ma den akketeyac na sin pacl na ngatuin singe insang balance si Mr. Lipan den ganda ko mayin run si mit ki overview si bange lenda ka len kain mutawaek nawo akonye me mama eninayak kadinale kalem ke na fakat me should belila kade fashne met foka Mr. Liban belan assume Kaya kat kulo malap ke overview siya
ngay to na che mai kain sangkya shop pe men machinga le yok shop pe kadin lay foundation che ma kada to ikoye ke sapta singa luma kada to na ke ang naro tingin tres ka gum me Thailand na ke oye singan namna sin akyok ke pe na mam shmona na ke slide singan ngan kin na for slide singan tin na to yok na ke so ka oye singan bal pangan Paing basically much tingin tres ka le Sramsram kin ke me si somla puklal Daniel unit lu pa taga kyang wana lakkalam nga historical narrative she sapta sina ke on course na we prophecies sapta course na ke singa lu prophecies el pal akalam nga future written in advance mataga ke sapta course na ke singa lu taga data kam tak wiowos lutu fale sapta she ka dikweya ta mitigat som na ke puksingan ki term lu or fresh lu itengan times of the Gentile, we fullness of the Gentiles, and yok chupe. Something apocalypse, end time mga ina kadin dia shal na lapsima. So, chicha ilchvena akademiga gospel la Luke. Saptalong ilchivos nung lagos, we fullness of Gentiles ima bole lieke, Rome singal ilchivos nung limekos. Kadin dia shal na lapsi. When Machi magadash kaingin ang manti ni ke tasta katakal ni ke Genesis long long course. Got some backtracking na ke Genesis tolu. Liye or malanka through human history kadin taga liye kapaslan tenil ni ke end time ma eno kadijit pa na follow ni ke Garden of Eden. Kadin liye or malanka throughout human history. Me linear history siya matakangan. Ingin nakadash ke me tenil sapta siya. That's what we material shimla in Mashlon 500 some BC. Me pukshilal tening. They got some historically lila Fuganitel enta be Babylon, matching in New York pe. I think Kalim Kella. Saul, David, Solomon, Ilostaga, Mtai me Toksha Lalos and young old Burr. Yeshivo long pretty much united in Israel. Natikun na Solomon or Tokosha Lalan is Maton Felching split in two. Single tribes ng Sumrela Northern Kingdom, Luo Tagarela Southern Kingdom. Buklal Daniel, Sramsram kun Southern Kingdom. Talik na din ka finan chuta mautak na nakepepalon. So, yait ngaw singan. Esigal na taga, me alle kipa na kemasingan la yokligi na kayo wa Jeremiah. Jeremiah mit palasingan letaga, alle kalim na pwela taga, sap mit ngaling for yang nakakuklan kata, dahil din along. When nakatli 722 BC, Northern Kingdom, Assyria, Mutanfel Assyria, Kacl ret makinel taga, kaya po sila talaga, usal talaga nag-exile. Tamashima ito na si Komin Kalim ke Shufla Chuda, utakta sila dalingan, siya siya may tapatenin mawingan. 606, approximately, if you got some nag-get me, for siya may ngan, inye aktolu ke Joachim el Tokoshain and Chuda. Nipikas na el me, siege, el Kalasik and Jerusalem. Yatolu met ngan, which is 609, Yatolu toko, 606. Mutanfel Babylon toko. Na paita ka nag-get me, times of Gentiles. Luke saptalong si fos nung lagos lim si Venalfa. Ilalut nag-get times of Gentiles nga taga. Mutawek ke 606. Ito na sumna ni ke na second coming of Jesus Christ. When Mutanfel, Gentiles nation, pa control fellow. So that's a very distinction kadin taga kalam kalame. Me Jesus la kalam ke times of Gentiles pangan. Nebuchadnezzar taga. If you kata ikuya sapta siya, unta klutu. Takat pasang in control ngan. Weapon akat pasang me shedan il taga kiapela kat was in control in Genesis. Kata ka asya pukla Daniel, check pa na kat la libre may siksika pa move all the pieces together for his own glory. Na times of Gentiles nga nanalikalam siya sila
Ein pacl Nebuchadnezzar up to the second coming of Jesus Christ. Matan fel Gentiles nation by Srui talik na talingan. Eldad by karingin. Tasakta kading kapasi pa na nag-get Genesis long course maka Sramsram kun element akos marela me walayang lankat na sil Abraham. Seed, land, me nations, we me spiritual blessings ko. Main siya may takyang na sil Abraham ngan. Kadata kapasi pa na nag-malalten. God me walay la si bangay mailer ang walay ang pen na bangay ito ko makin secular me nations ganin karing klik na talingan ketchment siakos tin lalos. Taingin na katagali time of Gentiles ngan initially start 606 som na nekyan na second coming. Now before second coming may likiyac ngan pa fullness of Gentiles ngan Rome sapta singal si fast nol mekor. Fullness of Gentiles ngan gataga break in maslon ye ongol ye itnol si Sramsram kunya ke ye itnol set of 70 weeks si Sramsram kunya ke Daniel sapta ye kadindi pe kapashingan fullness of Gentiles singa pakatashkengen dispensation of grace singa pole lakkalam ke Rome singal si longol mekor hakkalam mila we are crafted in na ke o yesima took na din God ngan the Israelites was rejected tagalal Messiah. Rejection siya ngan patagal sa sapta ya first mong lakot ng galong litkos. Pos siya bangan. Six so kaya tal folok tigi so taga ni ke Belgium siya taga rejected time pos siya bagadash kang tulo ko niya ki pela kadash kain maslon week on ngolya na ke wikit ngol siya ka taga akketeyac nalir detail ke sapta ya Belgium taga Sramsram kun Daniel sapta ya ingin na overfusion na bang kading kalam kala sapta sinigaon course usod historical me narrative siya kel Daniel we Kawuk lalingan na tako yang sapta ikot na gesingal usod prophecy may kekla na siya Daniel na ke som mataik na ke may li na ke nation siya ingan na ke end time prophecy kada taga ikuya mangan the key passage ko key phrase lo may nagalin loin na kaya na ba times of Gentiles ngan initially start in 606 som na ni ke second coming of Jesus Christ Jesus that rule 1,000 year of millennium tila Gentile pang pacl lulap si meta akluo we're in between 69 weeks and 70 weeks wikit nga ul si may tak na siltayan nila katas we on ngol ya likiyac tari. Kel enwa ki rejected at tui. Kadinas kat arsken maslon we on ngol ya itngaw lefo as many people do the church. Pangat dispensation of grace. Nara shalalap siya patagangan. Taka akwa kita na kat folok lepen na liye or malalibre may siya el na akia dari. Oye lalgat nga taka na ke chena sin fak na si kumna wan matakong lagya. Nara overview si mga tusod ngan panangan may na ko nusom mo siya nga pang key fresh lo ngan na we break down kay historical narrative siya ngan sapta siya na on course pangan usod key themes may taga Sramsram kanya personal history kay Daniel we Kawuk lalingan sapta luo may magka-create world colossus siya Nebuchadnezzar may palalalingan may fact na sila may silala in fact pala may kalme sapta tolu golden image siya may nagawa ni pas na kaya very general import kaya kada takam text sapta siya kada ikuya mga kayo overfusion nga dinusot ko news note nga so matak ready mga sapta ko taga kaya fishing may tree fishing siya itakyan siya Nebuchadnezzar actually may ko writing on the wall siya flyan ba lounge tension kumatagal na naman history Sramsram matter kay Daniel what was happening when he was in exile na yun aldaga mday loing ta na if todo yang pela na kay me yeit ngol si masrong na mangam ta kikek na siya patagal na kay prophecies sapta ikot na kay lungan tila historical narrative aldaga li fishing may takang na siya nandi what's coming up. Prophecy nga pa me, history, reading and friends. Itak yang na silang kalam kya. May likiyac.
Na siya ki sapta ya singan 70 weeks singan ki na ke prophecy nga man ito ka kapas na siya smusing ito nakatash ke week between 69 and 70 weeks mta sano nukewa metulal fungyo na yay course ito ka tikun nukewa singan pa 78 weeks singan we kakit nga singan pa composition ngan pa 7 years of tribulation me masingan God that the ship of flock no nataling Israelites ifo when dal rechetil ya masaya siya that the ship me itngo balit ngo ba nanak manas lang kalang yok lang katil sang nasin metlang kumen nak na nasin met nge pelikas itngo balit ngo there's so many things we can come up but in the overview kun usom tagal yutu historical narrative shit sapta sin na on course prophetical me mai fa likiyac ngan taga ke saptai kos na ke singal lu ta ki na Paing taga Sramsram kin saptai kos na ke singal lu mai Kacl na singan kapas na ke ma iket na siya Nebuchadnezzar ngan to Kosrae and Babylon ngan compare na ke the beloved one in the New Testament patagal na ke Revelation ngan mana kayo wa fakyak na siya tenen malan silian elnikin na me kanon sil singan patagal iket la ke me New Testament Revelation shall slain lamb so goes penangan Jesus Christ himself. Na iving mostly me fish in my tek na shall teningan kumali sapta singal Christ sapta singal antichrist sapta singal luo and fish in end time itak yang my fa akshafian pel he was not fully understand what was lien not so much la silia ki pa the conciliar ke revelation para kada kalam mo eving gum ge to na pa pacl revelation fakya kuminon so mito kanon tenis ara para kada tenel limito kada ka ni outline singan compare na ke revelation if ka Sramsram ke revelation kadin kalam kela flok lala pa kan tasano ka shukya masin objectively mat na ke warrior na ke flok singan na kada tak Sramsram kun puksha yang Genesis Exodus that's the point when my likiyac nga pa nagaling focus na kaya la pia la pa kumita kaya pa pala ta pacl lap singa kun sala lang lem la floko kati la fkala la floko fka pata ka Sramsram kinyak ke pacl tene lang me pata ka Sramsram kinyak ke pacl tene lang kapas na ka siete sungun sapta ko for singal to lose ke singal alko katin akwak esma flok si pa ta sano now that is the main purpose katin ta tenel siap kome force mo pang sal na kato pataka keng mai fa likiyac ye no jinga tribulation jinga sonna katashin maslon ye ongol ye no we me be reaching dispensation of grace me masingan fullness of the Gentile Rome singal chief osnon megos fullness of the Gentile but tasanong mekan men masingan pang metan folok na kya koklan kad we are me place hefo pakatli ke kunokon ke mantini ke sette wala la makatil sang na sile prema pataka strolaya keltening got fast forward sumni ke revelation pakan men meeting kada shukya mai fataka end times ngayon na gadin objectively sumni ke objective work our way backward to 2025 yay akit nga ulsenge it's imminent kan me utakya klan church 7 years of tribulation imminent singan and give us a sense of urgency kadin te matake malan fella kadin taka na ke malan kata impel na kayo broilen na kayo kaksakin likiyac trakla na inshit siyang shilling impel na kayo panga o ya makatash kaya na pension me loing na pa na ke pakoton yoklan kat na siya metlalal funya kada shit ba na fo na ke Rome sapta siya lo fos kada siya nga ramalan fella kada kisyakan kanjak 100% fully surrender ourselves to the Lord nakat focus na ke malan kat magen naro makalim mga tagatalik kalim la ako kan God ilke mo ligat la Teoret malal Daniel, teoret malal Nebuchadnezzar mo. Kat siven. Eloret makin ngayon fakak.
Langin na Kosrae Online Ministry lowos they kat pa mo kat pa teko inusye na shish o yangan ara we are yakon sukungan outline siya makatlikiyangan uson sukungan yak kung follow to akketeyac tagan na yak nakat mutawaek 5 12 5 5 12 4 1 21 1 5 12 5 5 12 4 1 21 1 pukon ngon tuwing na fan namangan rala unyon course tuwing ngol ya ke Old Testament 27 ke me New Testament pang makatash ke o kana la sha taga ke pukon ngol kasngan magain na siye ki Testament na ke pukon ngol kasngan patenel well son in the Revelation kat kapasya usot outline chengan kat usot historical context historical outline che kat usot prophecies, history, reading in advance, unit luo pa ta ka masing history prophecy. Nakadeta kam ta kakketeyac kaksakin tangan. Sipa na follow ma history lan klik na tingkat nga. Relevancy lan malutungan na sikong. Pangano ye si may ta na ke puksing. With that being said, onsukungan lutut ke 5 to kadeta ka ikweya onsukungan in likiyac as we progress throughout this book. Na history ka outline luongan lie riti. Somta kriti sapta chine ka tolu oye ka. Kadeta kam tak Sramansram sapta chilitu na ashum tari man. With that being said, amo pangan Sramsram in me akketeyac ka oye may na kadinash kengin na. Nakadeta ka na ke proclaiming kalia tamit tigi interest kal taka akolin met clash nga metigat fast na meta tigin kumpia kay mute ay tawagin siya nga akolin met clash nga tawagin Ranger Jack tuan Jim Ranger Jack tawag kipsan malap kaya ako nakataye Revelation metigi akolahin ukwe kulamalap o piengel akkalemilanain me rarar kata prosem ki lenan lalapa elmawulang okay kay kulamalap Ranger tamda si Prina Carson from Federal Way kumash ki yakyuan yun na dati kumyakwa rarar kaya nga Sramsram ke ipluman mabay mo una len lako okay alguien la tambo de ko oye all right anakulen kumbe tamda si Prina Linda det tuwa na si was met di kumkula akketeyac wo digin kuam bange afata manuao na daga vlognes Seattle tamda shrek lamalap kita kan be onsu koma na Mr. Libanel akketeyac kaya bange Bugin masap de mekos, pali mekos simit nga, singal luo, bugin Sramsram mata singal luo, to ke Joshua ne ke Esther, na bugin me lal mit le mekos pa, de mekos ito kongen, ka Sramsram ke soap siam soga si kadisiasi sono Solomon, mekos ito kongen pa bugin palafulat le mekos, Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel, na pasingal luosi takongan o siya sa alemo sa butay Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Sabanaya, Akai, Zechariah, na Malakay. Na relato ng ulyasingan, tolu si metngan, ba leta tolu ng OLD. Na iya si takongan pa testament. Leta iyangan, TESTAMEND. Na rela foundation siya, tolu ng ulya. Na ako si metngan, maankimangan kospelakos siyesingan bukinistri si fan nage New Testament bawrek ma buksingan jak na gek nem zinge baka jak na rek ma bange kadel recordi babena askne nalungol siyesingan lada lungol siyaske New Testament dawek ke Rome falene ke Jude na buksa fasingan ba Revelation fakya bukin prophecy si fan na tolngolya longolit ko tralaun ngolon kos kung hindi nang basi malam Mr. Libanel kaya
fakkiak singal tolu was singal alkos on course. Mr. Lipuan, mark of the peace pangan ba nampasingan? Pangan siya kulacna pangan me world system in the future during those 7 years of tribulation. Siya kat kan kapasi pa na world system siya makatliye me outline siya Nebuchadnezzar, king of Babylon, Persia, Greek, Rome. Yochi mataka infalfala nga taka kanaus na phone nine. Kalam na si kumla wangan matkain karang fella sing. I mean Gentiles para key kating galim ke la mekan men me time of Gentiles sing. 606 BC all the way up to second coming. Fella bang no mai tal bakaring na mo. Yochi pa shak na karing nim sing ya. Taka pena ne ke fiteshi ke channel stone tolu for singal megos. Et bakaring man na gawa. Kadin de patakyang world system. Bakan men faxing. Kadin de tafung na mo tala mit nga kain mo. Me siam siok singalal ko fosal ko siya kalemi. Kadin de ladfung mo. Kadin de ladfung mo ko. Okay. For sure. Abangan. Ingin akong Sramsram kun marking system si ke 7 years of tribulation. Compare na ke oya si kung fat na ke me vaccination siya. COVID-19. COVID-19 kadala makuluk siya kasipin katsiyang makadate payak or katsom sang mano siya nga siya government man money talore makin money system siya nga aksyang niya mo ito naramait nga la may million na mi siya kasipin COVID-19 vaccination siya nga loto na kuluk na upe na fast kayay ko siya mahil siya kuluk na karangan or makin numbering system siya nga siya nga dispensation of Christian ay fast kapel siya utakla church ilan kuluk na taga rela numbering system siya nga fast ka kung COVID-19 siya na taga akketeyac suwas man siya nga narang sumna ke Revelation chapter long siya fasalkos na riti ngayon riti kasman God nakaya God Revelation chapter long siya fasalkos akketeyac Toilos siya siyang tot. Now, of course, literary context ke sapta me longol siya singa tagal ke 7 years of tribulation. Sapta lime kort ni ke sapta singa liya. Kadash ke sapta longol siya kading fact la. Kung siya ngeng, kumret makin marking system 666 simla ke poem, simla ke inchi form, kadbangan may sikak na sumo. Toilos siya siyang tot. Elos siya for la ligil lalal fungi. Elos siya mo itin lama fok. Mwet ak nga siya, mwet koso. Elos siya orekin nut. Elos siya alo na ke marsolela. Mwet kikiap na kayo wa enchilos pa. Lala siya for ke silver. Siya pa misya siya kluo. Misya siya imeda ba ike karta na vide na. Nga nart misya. Kadinan siya isus la kang ngan God. With that being said, wangan eving mwet siya ngang gamol siya mwet siya ngang 7 years of tribulation is marking systems, yeah? Kumete winan ka siya. Mga tinasramsram kanya kalam for the last 40 years. Depending mata aksasakya pa mga. Depending tagamta fact line mo in the fall na kinsan mo fact as the word says. Pang makatash kya. Fingom lang na this is a sense of urgency. Sense of urgency siya bang. Kung te furo in fisher pasain mo ito lang siya mo. You say it as it is. Wang na yan siya. Wang na compromise. Afin dyan yung topok la faction man. Glamalap. Alakalim na may ngang siya limit pa na nakalim kaya naman siya on course siya kwan liak namba siya ki Revelation ko fakkiak singal dulu fa singa ulal ko shan. Naskeli on course tolu pangan. Naskinan ka kaya mesurik lagilen siya kon kosa. Mwet a life being. Naskanin mamol tolu ba felang On course tolu pangan. Kat papa pasima ma life being kumpasi nga pasi na masisaflan ba el siya kuluklana. Na kung finesta siya on course ngayon,
Gastan gat mo fun na pakain divide kanaus na ngulon ko siya bailalangan. Bisin buki babalong. Nara Genesis ni Revelation ba? O yes ma insang karangan niya ko mo. Mas na ba ko ingi. Aklamalap bangan sabihin faksi ke lumeko singalu lumeko singalu. Ako siya lang siya nga nun sa kungan. Ang bain kumpe, tambay kanya, Charlie. Mr. Lipanen, yan nga. 512, and Columbus, Georgia. Columbus, Georgia, okay. Glomalap tambay kanya from Columbus, Georgia. Amen. Tagarol tamdal bed o si Thompson. Glomalap, amen. Tamdal yay ko asan. Pain ko, ay betam lalasan. Tuwo benasiwos. Kulo ke ko usle lagat darek mo ganun lowos nga. Lagi mga dakfashi benge. Kulo malap ke ar lowos. Kaclos ke na fast tukun God. Damdal. Talbi kulo malap ke faklo mo. Kashikat pe. Tikin perli tara. Kulo malap. Tuwo kulo ke mo lash. Kulo na sin. Kat king akain wiowos misenge. Akay gawos. Akay kumbe tikin. Kulo malap. Lang belas ni sil damdal sepe. Damdal full line kay fest. Tuwo na ko lanai. Lokaksin God. Bain kom. Damdal lands. Yawan kaywa. Nemar Stilla from Kona. Nemar Stilla Lakamis. Tuwo na siwas kaywa. Kasin pangaksingan bebat ko yung mwe. Damdal bedo si Thompson. Nemar Stilla Glamalab. All the way from Alaska. Damdal Sue Rodney. Tuwo benasum. Medin Galan, Jawan Kewa Beck, Lomalap Kiash Peloman. Digin Ballin, Jack from Lanai Strong, the Wakaksin Gat Kimol Wulash Kewa. Lomalap Digin, the Ketagan, Long Belat Childan, Tamdel Diginisyon, Taligo Duosan Kewa. Naimil da Ubert, Babayuk, Lomalap Ki Ashpelosan Duo. Damle Mitchunetli call from Kona, the one as you was. Tuwo benasum damle lakkay kom. Kilo bagi katli kom yako. Ay benasum damdal ane. Kian gilin kilo malap. Kilo nasinkat ke mo lash kilo pe wiowos. Kilo malap. Kilo nasum ke beta ko. Mamatsimit mas porek faklom ke tagani lash misingi ya. Nangamas basa sa asit ko. Kahit bange, am tawagin yapiega kasi kita, kahit am tawagin siya ngayon, orat tamle chansi, wakag chansi ngalan ko, singalun kisngal Mr. Lipan, ako, pumin ready. Kyle, wala ng ship. Kyle, son singalon ko siya. Akmanas, karikat ke. Akanta ka kimasip. Na pos, mga kinafak na siwos. Tasok tayo, arulan na upe na siwos in kalam kenge. So, kipel si ngon, ilata ko, ngon siya akalam niya payen makikad. Ila fa pain ko wos na ke ma payen na kayo mo. Ila fa tiya kaskas ke kalal si feno. Ila kaskas ke ma long. Ila fa kak na siwos ke ma efata ko. Amen ke ma siyan. Kulang malap. Na vasit ko but Glamalap Damal Chansi Wakuk. Chancing a luo 47-48. Luo 47-48. Because then I might fin long gaslog at the akos. Ngafatien nanonkal. Okay. Ngatia tagoin nanonkafela o in molila. Elchate Asia. At the age gaslog. Arsia siya ifa nanonkal. Gas mga fakak o pay nanonkal kulacnsap la. Wangan, Glamalap. Well, Glamalap Damal Chansi, Damdal Root Charlie, Glokaksin Kat Kimulash Kewa, na Mandi Aok, Arawa hingi na. Kaya kilo Damdal Kimakalimian, Lamlash Penangan, Aw, Tayo away the Glamalap,
Tamdal Lucian Albert tuwo kaksakin LEUM GOD ke mulash lulap na message si bange fakalik na yenler siapkran ke inen akollah lulap tamlel Johnsi na Marcela klona si was ke akketeyac na lowos ngan kaksakin God na namdal Rose David pa bange kaksakin God ke mulash kewa Neros pangan ka flower W. Okay, lulap. Nga mo pange Mwet ma kaksakat stabilan sa project may faklamash. Aski pelsinge ngan bula limistri panin akketeyac kulacnsap na si wiowos. Misenge overfusion na kalinda akketeyac na ke me bukla Daniel abam singe nge kadeta mutawaek ke sapta si pasnamit na mamakat na pacl lang kate urek magun the kalash to going next na bring it to the lower shelf kadin going ita kalmi and makatsaman nge mayen siyama makatotolaki gasan kada pa kitalik din gat nge Pike Lane cross Jordan River na gefeli nulayang si Philbe na kalweniak ma na silos metigilos me Pike lega cross Jordan River kalmian pa to Tronomiel si Philbe kalweni kadin kalweni na kat isyung yen kat mange nangamo maluto da takoinge an wiowos in kaksakin kat ke mulash kewa na mistilipan da taka in kain kaliye taganilasha an fakpeklo na selki taka akollah na yoklal mal taka usi slide ngayon kain usi visual me image ngayon kan gashikat o yesil rala pa likiyac ke Kacl Srambram sile prem ke bisyen dalik nada lai pramil den ala ke alem ke usiel lang like dan nga dakla inga shaw nga dakli bisyen itu ara me graphic nge elda kale kasha magadash ke abela bange lemistir liban le kaliye ke kasha lan kat kadin kan takaditu to ke sapta si vasnamit lemistir liban belang ano gymnasium kaliye ki kasin nakko proy fakat fasalik Kali kulo malap. Kulo kaksakin God, we met lash nagawa Kosrae ke pelsinge. Kulo malap ke may kakla overfusion kadata ko na wiowos in pel nagawa. Neken na level ako. Pangefin siya ko. Flock lan lemo pa focus lan Kosrae Online Ministry lowos. They focus lan church call, they focus lan lipan. Focus lan Jesus Christ. Eldangan moli Kacl. Now we look at the last 40 years, they pang focus lasher. Nara, kada tuwi, they sheet bem taro kain kulacnsap likiyac, kulacnsap in manak falye, kada taga in Mwe Read, in akollah na ke flock lan lemo. Pang machimayok shupemit. Para el taga issues na fela in moli Kacl. Ke belin ta point finger na nukewa pa moulsing a pelin akollah. Akollah na ke flock lan lemo. Nukewa kan nas na ke. According to Gospel of Mark, subtatoli for slong algoslong liang hakkalan. Blaspheming of the Holy Spirit magana tika mekal men masingan kum chilal fungi akwak masim lega son subtatoli for singalon course. El long chekad el promise orala wala lalal mo met nagawa chilal fungi fatimi siya face mul mabatbat. Ki nage kingdom singa palalal fungi sing. Lalal fungi. Put your faith in Jesus Christ. Ngatika in likiyac lal fungi lak in Jesus ngatika mtarik Sramsram kin malan kat. Na kumeli epe kata mo ita madal met Christian met lal fungi li orek malalos ngan. Kain kin kain met kikep in orek mamanak falingan. Te pelin akshakshakingen. Pelin akollah na ke flock lan lem. Te pelin taga mtarik me Christian lan met kamema. No, we need to really focus. Nakiakwaklan kata ingin. Te pelin fashion. Pelin isusla pa miseng. Isusla siya ba fika? Put your faith in Jesus Christ. Nara puklal Daniel, taga kapat na revelation, it's something that we really need to speak about. Tenas man yak mga ke last 40 years, kanikin life po. Inaga jibet Christian siya, manapay sila ka isusla kang on man God. Manapay sila ka isusla kang on man God.
rep makin na rep malan Mwet train kol Mwet clash nga kat machine sugar kat obesity kanin mapakantin basikat na siya miseng make lutut kikia plus kai si wo katin taka inakes makin yegat ke kaslan kat magana pa actual sikat Mwet train nakula na ke floxing fin floxing ite pa priority la koma kadin chiba re-examine papakutin yoksing for the last 40 years kadin Sramsram kun mati Sramsram kun yak nakadin kanaw sa na phone na ma taga singkat lagi mapayalan ka rep makikiap mapakantin mabuktan ni miseng sang usia akulukyan lan fakulan en Kosrae we fok lan yan en Kosrae we lortalan Mwet we maslan klik natas. With that being said, inakyokye ye ngol singe kain maslon yawn ngol ye ngol sinage akwa makatil sang nasin klik na din kat nge the Israelite the Jews kat te kain line with Jews nge pana wala yang chitaga ke sapta singa lu lakin chiwe lo shakin chiwe le brem katolik natal ele singa ye lo sha singa klik na le brem klik na din kat nge scatter they're being led Pampia, the Gentiles nations. Tayo ka na ni kena pelchi machisias, mitlango, the King of Kings, the Flokya second coming. Tako na ni ke Mount Olives and rule for 1,000 years. Bakat tasano. Tayo samla, yay cosmetiki, el taka ni ke fin pokanya nga, usep, matlalal fumi, misya kamol. Pangan ifen, makat tasano. Utakyak metalal fungi. Mi siya kamol. In a glorified bodies, kadin welal, naked masyafla. Na ivingum din atol lamangan, kesipin walang pelum, kumsum mataruk, sakura, sakabot, wana lipanin tarameta, kasum picnic kamema, you better re-examine yourself. Te pelin tarik aksaksakin pelin focus na ke flok lang mo. Na inakyok ye, wikakit niya ulsingan ko, sets of 7 weeks singan na ke pakotin yoklan God, kataga liye liftiga sapta longol tolu. Sramsram kun kafait kosh. Kafa kosh sikyaktar. Procheki, fikiriaki, crucifixion, death, burial, resurrection lan lem Jesus Christ. Sikyak ke spring calendar lan klik natin katingan. Elos sikyaktari ke me Jesus Christ. Na ngayon na summertime, katanda sano fall, when kafatolu siya yung masong nasikyakan pa, Feast of Trumpet, Feast of Tabernacle, Feast of Day of Atonement, Feast of Tabernacle. Kafatulungan Sramsram kunyak end times. Para 10 is very strictly important in kapasna ke revelation. Matin asmanyak ke yang also na anigin life at asmanyak. Kosrae Online Ministry lowos ay ito. In ala we Mwet in nene in akketeyac siya sinsi in akollah na ke flok lan lem. Flok siya pa yok siya pemit. With that being said, kataki amangan kataske in maslon ya ungolya ya itngol na kaya koklan machusingan kataga katashin maslon spring fall kataske summer sano kafatolu ma Sramsram kunya ke liftigas ng tolu kat flok na nage Genesis sapta singa luda na kada we place ya ketben promise interact itaga katli akwo kifin chaksi na kel Jesus Christ. So with that being said, katsom kaksakin kat ke managawa ke bro. Olem kaksakin na katalya Srui kaksakin ko. Lakom te ikes lam gain na mante na ke tast na ke devotional daily devotion makum musik ke cashin call makum esna shishmat Kosrae. Akum silba ikes la frete sette gadin daga long narrative, historical narrative, we prophecies makum sang na sil Daniel. Taka ikapash na ke revelation. Falok ni ke Genesis singa luo. Ta na ko maki atar in kanigin mol. Kesha pin langshi pakotin yoklum na shish kaishi. Wana son tolu. For shingalombar kalim. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Or kadalyo Srui kaksakin ko katfletten na. Sid bepang na siyum to kunakes makinyagat kay siya. Mwet lak na kay Kosrae na kulan na ka-flok siya. Wana chisi lak kalim mi ka son sapta siya lakos for siya nagatolo. Ela so mako Romin ka infagel in lom sin papa. Tamal la falok.
Flok singa ba sim la le kalam ke siete singa sapta kos. Fos singa donin ke singa lal kos. Sie koran singa me kos fos lam ngal singa lam ngal kos. Kat flatten la la flok. Naro na mena shit be siek shish. Shit be ak fusashin shish kadin chivena siek shish chivena. Mana pa isi la kat lang chikom. When a masap si mayoke mit wana chiji la kalam na sin lawyers lan Pharisees. Kadin lang si komi met ken shish kewa ken nan kat kewa ken nash kewa. Kadin lang si mitalan las wana kat lang si kat chivena. Mana pa isi katil daga metigi mana kewa. Ka kampe ka free association daga ka en America ka en sheni when ako mutawaek akketeyac na shishke mutan fela ko shike tenil sapta liwong la yot che daga ka naus na funda mutan feling leila na shish ka din kalam gela Jesus Christ magain pamasaya si ma usie mo mapatpat sing naranapnas na shish mitlash ko siya mit na kayo kating folot na kimapaylo may fin te kumpata ka met katika yung siya government in taga fact malo ang online God makain in taga wicked na manas si back for siya siya kading kalam kaya na pala may kalmin matal fatya ke ay siya saptaon ko Revelation sapta limay ko kaakos fosalikos mekalmen matal sing manapay sila kat set everything aside just for you manapay sila kung makaya na Genesis na kay Revelation pakatlong kemol sing manapay sila kat rawret malum makaya na siya fishing siya nakrewa mat Kosrae kading kalam gela kadin lang si kumimit nakadin siya lang man nakaiwan man assume si fena manifin kat matal kat kain sum nage to Kosrae sing o kat flat na napnas si back for siya in siya kading kalam na paila manapay sila kadi suste kaya ngon man God or katalo na siyum kaya ngon na pay te pang magatli kaya for last 40 years kat mukukuin Mwet makahin or napnas na siya flocking kat na kaya mapayalom to the person of Jesus Christ makahin o kat flat na long broiler ak for siya kadin flock na room when Jesus level ako it's imminent kat nikun ako din yoklom when a Jesus mitlang la siya kalimye kung may napnas na siya bet ikngol balik ko siya salayak tari ke pukwal Daniel napnas siya kadin kalim kaya o yelom makain kat flat na kasi ben kat ito maulkun ako din yoklom napnas siya back kaya kat kaya Rome sapta siya lowos siya kadin alle offer up our bodies as a living sacrifice. Min pangalu pa yelar. Kat tetakan na nagman din ke siete somara mangin na follow. Magade usot mo lasha ausi in January. Ina in kanala mangin. Na manas kasi kadin kankin masato makat mulkin yang ngaw na machine. Agadin taka iskat yang fully surrender. Makiakok mo magain. When a teacher daga fully surrender, then moli kat like I shake it ben lang si Kawuk. Fashion glass ashing pong. Flocking kat kadin si daga long cast mo luminak kaya kat kadin siya na masya ashing kasaw. Jesus level ako. Kakadako la na manas kasi kat kay singet lem kat lash. Pakatin yok luming kat fashion glass. At proy ka managawa kaksakin gum gaining Jesus sa mitlang lash. Amen. Amen. Amen tigin. Alright, ang kaya kiyon ko nga. Mga wansap sa lasha.